سلاف ji Parlamena Federal a Almanyayê li Berlînê. Ez meydostim û îro di hevpeyvîneke taybet de ligel Lemya Qedûr, nivîskar, zanayeke îslamî û her wiha endama Parlemana Almanyayê a Partiya Keskan em ê derbarê mijara dersînorkirinên Sûriyan ji Almanyayê, serdana wê a Sûrî û her wiha avakirina Sûriyeke nû biaxivin. Roj baş Birêz Xatû Qedûr. Slav bûwe. Alîgirên dersînorkirinan dibêjin ku rejîma Esed hilweşiyaye û divê Sûriyeyî niha vegerin da ku welatê xwe ji nû ve ava bikin. Hûn vê çawa dinirxînin. Hûn jî li gel şandeke Almanî li Sûriyê bûn, gelo ew yek rastiya li ser erdê nîşan dide? Erê û na. Erê li hin herêmên Sûriyê yan li hin cihan dibe ku rewş hîn weke 20 sal berê be. Çimkî şer dem rawestandiye. Lê bajarên weke Direzor yan jî Hemsê yan jî beşek ji Şamê. Yan jî li ser rêya navbera Şam û Helebê de eger hûn ji nîzik ve li aliyê rast û çepê otobanê binerin, hin cihên wê weke Xezayê lê hatiye. Yan jî bi rastî weke piştî şerê cîhaniyê duyem lê hatiye. Li wir jiyan qet nayê kirin, xelek jî li wir najîne, tenê kavilên malan mane an ku ew kesên ku îro dibêjin şer bidawî bûye, ev rast e, şer bidawî bûye. Lê ev nayê wê wateyê ku welat newêrane, belkî berûva jî em niha dibêjin bê ku ew welat çi qasî wêran bûye. Wezîrê Derveyê Almanyayê Vadefûl piştî serdana Şamê tekez kir ku Sûriye hîn jî ne welatekî ewle ye. We bi xwe jî ji medyayê re got ku li hin deveran wek mînak li Şamê an jî li Idlibê niha taradeyekê aramî heye. Lê gelo eftê wê wateyê ku li gorî nerîna we dersînorkirin bo hin deverên Sûriyê dibin hin mercan de mumkin e yan hûn jî vê yekê xeter dibînin. حکومتا دمکی احمد الشرع ملیونک سوریان کو دخوازن بخوابخشی وگرن ورگرتیه ملیونک. اب دست بیک گلک باشه. لیده همان دمیده آماجه بویه کی جیکر کو او گهشن سینور کارینن خو. نجبر نبونا جهنش تجیبونه. طیبت لیدلب مالباتا من خلک و هرمیه لسر سینور نزیک عفرینه. آنکو گندن دنیان هری نزیکی کردایه. اوج من را دبیجن ارم روف دکارل وربجی لی هر کسی کوجیانه که آرام جبو زاروکن خو بخوازه کارکی بکه. بیکو من دوید سری ده بنره که گلو درفتن کار هنه زاروک دکارن ده بستانان ده بخوینن. بباوریا من دوی بهورگولی ورن ارخاندن که وگر جبو کی دبه. لینه چار کرنا وگره جنها و از بی وکه پرزگریک دبینم. اگر کسک دخوازه بدلخوازی وگره و دمه به گمان دکاره. Almanyan ha bi awayekî çalak hewl dide kargerên pispor ji welatên din werbigire. Lê di heman demê de deportkirina Sûriyan ku li vir dijîn û dixebitin tê gotûbêjkirin. Hûn vê yekê red dikin. Lê çend endamên din yê Parlamentoya Almanyayê bi vê helwesta were ne. Hûn bi awayekî konkrêt çi dikin da ku hûn nîşan bidin ku Sûriyî ji bo aboriya Almanyayê destkeftekin. به اشکره کرنا و یکی د گوتوبیجن خوین سیاسی دا آنکو د فراکسیونا پارتیا کسک ده نتنه ازم که هرتم آماجه بو یکی دکم که لوی ولاتی پیوستیامه به همو کار کرو پسپوران هیا. فرقنا که سوری بیان چه به لی اگر امجنیزیک ولی سوریان بنرن او بشکه گرنگا کارمندان پیکتینن نخواستم د سکتورا تندرستیه ده چاودێریya تەندروستیە ئەڵمانیایê bi Sûriyan vegirêdaye. Lewma ev daxwaz ku dibe ku di destpêkê de ji bo hin kesan xurtxuya bike dibêjin eger em ji Sûriyan xilas bibin, dibe ku tawan kêm bibin û em ê aştiyeke zêdetir li vir bibînin, lê bê goman ev gotineke pûç e çimkî her kesê ku bawer bike bi vî awayî digihêja aştiyê divê di serî de binere ku eger Sûrî biçin aboriya Almanyayê dê gelekî lawaz bibe. دوی وارد اف داخویانی نتنه شاشه ام هرتم تکز دکن کو اف گنگشه بیواته ما هری داوی لی گنگشه یا دیمن باجر و درسینور کرنا جبو سوریه ده اف یک بهیست و از باور ناکم اف جارا داویه به هند زانن ام بگشتی دنگن بوی رنگی جا آلترناتیف بو آلمانیای دبهیزن لدما کو شورمند آلمانیای تشتکی وسا ببیجه گرنگیه که ویا جدا هیا و اف پرزگریکا منه از دزانم چاوش آلی سیاسی و داخوازه که بیوی رنگی بنرخینم اف هرتم جو آلی راست گرن تندرو و تیگوتن لی آکو نیرینا نها گهشتیه ناوندا جواکه و جو آلی شورمند فدرال و تیگوتن دوی ببسه دمان رازی بونه
پێشوازیە فەرمی یا لە ئەحمەد الشەرع لە بەرلینێ ڕاستی رەخنەین تند هات. gelek kes dibêjin divê Almanya pêşwaziya kesekî ku berê di lîsteya terorê de bû neke. Hûn li ser vê serdanê û li ser rexneyên ser wê çi difikirin? Bi baweriya min ev guncawe ku mirov herî kêm hişyar be li hemberî vêkesatiyê Ehmed Şerع bi guman bimîne. Lê di heman demê de divê were qebûlkirin ku piraniya xelkê Sûriyê gelekî kêfxweşin ku herî kêm ji Esed rizgar bûne. Bi Ehmed Şerع re weke serokê demkî ez jî bawer dikim ku divê em vê yekê bawayekî hev sengî bibînin. Jalîkî din ve bêguman divê em ji rexneyê fêm bikin û em bi xwe jî miqateb bin. Lê di heman demê de fêm bikin ku niha pîvîstiya Sûriyê bi aramiyê heye. Ez naxwazim bibêjim bi çi bihayî dibe bila bibe ew pir dûr diçe. Ez bi xwe Alman Sûrî me. Gelek xizmin min hîn jî li Sûriyê hene û ez her sal li wir bûm. Pirsgirêkeke mina mezin bi İslamiyan re heye. Di heman demê de eger kesek bi awayekî pêbawer hewl bide bêje min xwe ji vê yekê dûr xistiye divê vê yekê bi kiryar û tevgeran nîşan bide. Hemû rexnegirin şerع jî ku ez li Sûriyê bi wan re axivîm ji min re dibêjin em derfetekî didine wî em ê bibînin hêviya me heye ku ser bikeve. Em ê hişyar bin lê divê ew derfetê werbigire. Rastî ez bi xwe jî li ser wê bawerî me ku divê herî kêm derfetek jê re were dayîn lê ew ê li gor kiryarên xwe were nirxandin. Gelo eger Ehmed Şerع li Berlînê bi rastî razî bibe ku koçberên Sûrî dîsa werbigire gelo ev yek li gorî nerîna we dîgaveke baş be? Pirs ev e. Eger ew razî dibe tevî ku berê jî gotibû ku di wergirtina milyonek Sûrî de gihîştiye sînorê karînên xwe ez matmayî mam çawe niha bi hezaran kesin din ên bê binesaziyeke baş dîsa di nava dewleta Sûriyê de têne wergirtin. Ev tê wê wateyê ku eger ew vî karî bike divê berdêla wê pir giran bûba. Divê mirov bi dengekî bilind bipirse gelo dewleta Almanyayê di beramberî vê yekê de çi pêşkêşî wan kiriye. An ku gelo ev hatiye kirîn, ez ê gelek matmayî bim eger bê gotin erê. Em tawanbar û kesin metirsîdarên Sûrî werdigirin lê ew dixwazin paşî sînordarkirina komên din jî bidûmînin. Ev aliyê metirsîdarê mijarê ye. Di navbera tawanbar û kesin metirsîdar û hemû kesên din de cudahiyeke mezin heye. Spas ji Xwedê re ev cudahiyeke pir mezin heye. Eger Sûriye tawanbaran werbigire, wê demê pêwîst e hikûmeta Sûriyê jî bifikire ku wan tawanbarên Alman ên ku li Sûriyê yan Êraqê di zindanan de ne vegerîne û radestî Almanyayê bike. Di rastiyê de ev daxwazeke pir kesk e mebesta min jê Partiya Kesk. Ez vê yekê bi dengekî bilind dibêjim eger em bixwazin ji tawanbaran xilas bibin wê demê divê berî her tiştî em tawanbarên xwe jî vegerînin. We bûyerên tund û tûjiyê yên li Sahel û li Swêdayê ji alî hêzên girêdayî El Şerع ve rexne kirin. Gelek Kurd jî niha ditirsin ku tiştekî bi heman rengî bi serê wan jî bê. Divê çi bibe da ku ew êrîşên wisa dubare nebin û pêk hate di nav wan de Kurd jî baştir bên parastin. Ev pirseke baş e. Di rastiyê de ji bo vê yekê raçêteyek amade nîne lê bi taybetî Kurdên Sûriyê ku beşek ji wan di nava malbata min de ne nêrîneke mina zelal heye. Hîn jî pîwîstiya wan bi asteke ewlehiyê û xwe bi rêveberiyê heye ku dikare di çarçoveyeke giştî de be. Lê divê her tim were misoger kirin. Ev jî rast e ku Kurd karibin weke li Êraqê asteke xwe bi rêveberatiyê biparêzin. Ev bi tekezî dikare bibe modelek li Sûriyê. Lê eger hûn bi giştiyê dwarê civakî de bipirsin çawa dikare pêşî li êrîşkirina serkemîneyan bigire. Ev kêşe û erka herî mezin e ku niha piştî du nifşên Esed li pêşiya serokê demkiyê dewleta Sûriyê ye. Mirov çawa dikare wan dîwarên mezin an jî wan derzin di navbera komên civakî yên wî welatî de çêbûne dîsa hilweşîne. Bêguman ne bi wê yekê ku mirov nikarbe milîsên dibin desthelata İslamiyan de kontrol bike. Hemû yên dibin destê Şerع de ne İslamî ne lê hinek ji wan wisa ne ew jî berpirsyaretiya wan tund û tujiyan in. Şerع dê li ser vê yekê were nirxandin gelo wê karibe vê civakê bicivîne wê karibe İslamiyên di nava refên xwe de disîplîn bike û wan ji komkujiyên wisa dûr bixe.
دکاربه باوریه دناوا جواکا درزی و علویان دا آوا بکه امی وی یکی ببینن و که و دادمندیه جبو همویان پیک بینه یا نه از باور دکم سوری همو جی لهویا و تشتنو و یکی دخوازن دادوری جبو همویان جاران هز دکم بربره که راست و دچه جاران جی دبیجم نه او بربره که شاش و دچهش بر وی یکی جی به وی آوای نکار آرامی دادمندی و مافیان جبو همویان پیک بینه ام گاوادن لسرویکی آخوین گلک کرد سیستمک دولتی یا نناوندی و ریوبری خسر اهریمین خود خوازن هلوستا ود ویکی دچیه لگوری ود ویرولا کردان سوریا نوده چبه پیوسته رولک سرکه یان هری کم رولک وان یا بربچاف هبه او بشک نجوی ولاتی به باوریا من و بشک نجناسنامه یا سوریه لجمن سوریه هرتم دولتک پرنتویی بویه دولتک گدناوا جواکه ده گلکی به تولرانسی به هفر تفگریه از خوازم مروف بفکره بونمونه حکومتک پاشاروژه به بشداریا وزیرن کرد ورد آمزراندن هر وکی کو وزیرن علوی خرستیان درزی و ازیدیشی هبن ام دخوازن وی که جبو برجواندیا وی ولاتی و تباهی گلیوی بکن افتشتکی باشه اگر بگوتن ام دولتک اسلامی نه یان دولتک کوباندورا اسلامی لسره و دمه بگمان دوی تولرانس و آزادیا هر باوری کدن باوایی کی راستین ورم سوگر کرن هر وها بسوزا اولهیه جی او جی آستنگیه که مزنه و دوی از ببیجم از ماتمایی ما گلو او یک دی سرکفتی بیان نا گلک سپاس بریز خاتو قدور جبو دماوه و وی هف پیوینه سپاس